Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Srpska pravoslavna crkva i vernici 20. januara slave Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordanu. U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovandan bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Vernici, bilo pravoslavci ili katolici, vrlo često daju Jovanovo ime svojoj deci. Pravoslavci slave kršnu slavu Svetog Jovana, a katolici obično slave imendan. Procenjuje se da je Sveti Jovan po broju onih koji ga slave na trećem mestu među Srbima. Najviše se slave Sveti Nikola i Sveti Arhangel Mihajl. Desna ruka Svetog Jovana, koja je na reci Jordan krstila Isusa Hrista, čuva se na Cetinju. Jovanovu ruku u Evropu su, bežeći od Turaka i francuskog cara Napoleona, doneli malteški vitezovi na dvor ruskog cara Nikolaja, koji ju je u znak zahvalnosti Srbiji, koja je primila ruske emigrante, darovao Karađorđevićima. Izvor Srbija javlja RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.